Hadian baka Sarkar Assam kala sedang menshna penhe ya kesurok nak kompanduli Shalangpi bat Mausikar nak kaliang ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People Ri Mulyang Circle kala let banya kendo bat Panjing Shai na Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District hakabaya day bat katay kakam. Uba Serbilan Lingdo President ka FKJGP Ri Mulyang Circle ulaang baka seng kalalit ban Panjing Shai na DC lana kaliang kibor Sarkar jang kamigalaya ki danjing tip ni halor katay kakam kat kumbala kadod haka status quo. Kaseng kala Panjing Shai ru bahato kani ka jingyai wanra ka Assam ya ki kampenroy hakathan langpi kan kata ne ya ka mat ya penbet put hapdeng ka jela Meghalaya bat Assam namar ki don bon teli ki snong khasi bat Garo ki bam kwa ban hap ha Assam hendrai ki don syashiliang jong kani ka surak kabala pentrei da Sarkar Assam. Kaliya thu banakaliang jaw DC ula pensngau bakala don ka jing pentip nakaliang jaw Sarkar Assam halor ka jing pentrei ya katay ka surak bat kala don ru ka jing ekran nado menshwa ba ya ki kampenroy da ka jela Assam ne Meghalaya ru anam day ban khang na ka banta ka jing mentoy jong ki pat ba ki ba im hagi banta khaput. Uba Serbilan Lingdo ula penparu balada ka jingwan ra kampenroy jong ka Sarkar Assam kam kata ya ka mat jing penbet put kum ka seng kanam tu kelar ya kata hendrai lada ka kata kanom pediang dalilei ru. Ini ka FKJP yung ka Ri Mulyang Circle kita kesini lawan banyak kendu yung UDC nak benta kajing UI kajungi yang jing pentre yung ka Sarkar Assam ya ka surok ka bakiu nak kampuduli senesha hanlangpi jungi ka bakate ka jaka ka dega jaka ka badang don ka dia penpekut kajing ka japut kajing kuat jungi bangin kendu UDC yang kesini kalong bangin yo jing pensai nomor kadon ka status quo nanduk menswa ba kino ki sing pentre la gadde na ka Assam ane na Meghalaya kide bandon ke dia lang ki Arlian Sarkar kena kaliang jong disiu la pensai ba kila don ke dia lang na kaliang na Sarkar Meghalaya bat tunjuk na kaliang Sarkar Assam ya kena ke jing pentre kena ka surok na pensai ru susu ha de bat ki cik pentre ki development sekete kathai bana kaliang ka Sarkar Meghalaya ru katrei kum ki skim samum tegi dongiang kita ki thai kita kaliang ka Sarkar Assam ru kan thudi ai na kaliang jong ni ka Sarkar Meghalaya ru pensai ba kin don kono ke jing penthut ya ki jing pentre skim ki bawan kamtam ki central skim bawan lemba ki Sarkar jela tai dei ba i gisi jungi la pensai kana kalian jungi ni la kalian haga bede berkene kamat ba ikam bordar la kumno kim dei ban don ka jingi tengku bat kini ki kam penroy kam jingi penbaik put kapten kami Meghalaya bersam kumbangi don ka jing nut kata ban penbaik no kini ki development kim dei ban tak ya kadang mat ya kan dekut tak ada ke jingkwa jungi apa yang keren buat disi komunikasi ini la keren sai baka no ka project ka ba pentre na ka Assam sekete ka thain da kam don jikta ka mat ya keren pendekut dem dengan Meghalaya Assam kamut nyinom tuklar kata rela ka kata de haban persya tak ada ka jing keren ka jungi buat disi komunikasi Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha. Kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya